Perquè el confinament sigui més agradable, les cobles principals de la Bisbal i Mil·lenària us hem preparat una sorpresa. També és un signe de solidaritat en aquests moments tan difícils. Molta sort a tots i cuideu-vos molt. Pour vous rendre le confinement plus agréable, les cobles principales de la Bisbal et Millenaria vous ont préparé une surprise. C'est aussi une preuve de solidarité dans ces moments difficiles. Bon courage à tous.